Riuma icera ria mwanya ria kugeria gucokaniriria kura kuma kaunti ino iria yonekanaga tenyitaga mbaru mung'ethaniro. Akiariria aikari a kaunti ino hindi ya icera riake matura-ini matiganite, mutongoria wa bururi ni oigire ari na uuma niakamutungumania mutongoria wa NASA Raila Odinga githurano-ini turorete. Mutongoria wa bururi oringi ni oigire thirikari yake ni igatigirira Raila ni ahuruka uteti wega wona amuhota mweri wa kanana. Ni oigire thirikari ni yambiriirie mitaratara mingi ya uthii na mbere Kakamega na ateterithia Raila ndari na agenda ya gukuria Kenya. Hamukutupatia kura yenu, lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu bado tuliweza tu. Na safari hii kwani tofauti ni nini? Si ni ile group tu. Si ni wale. Kwani tofauti iko wapi? Hata safari hii majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yote ni ya Mungu, dawa ni ile tu. Mwena-ini wake munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni oigire ari na uuma mutongoria wa bururi ni eguthurwo ringi, na oiga ni ethagathagite wega gutitimurana na mung'ethaniro mwaka wa 2022. Ni orithie aikari a Kakamega matigathake karata na kura ciao hindi ya githurano kinene. Mimi nasikia huko mahali wanamangamanga wamehangaika sana na mimi. Wanasema Uhuru ni mtu mzuri, ule mtu ambaye yuko na maneno ni huyu mwingine huyu. Mimi nataka niwaambie, mimi sio candidate kwa election hii. Ama kwa kweli wanaamini Uhuru ni mtu mzuri, sasa wakubali tupitishe Uhuru tarehe 8 mwezi wa 8, alafu wabaki sasa wakijipanga kulimana na mimi 2022. Ama namna gani? Icera ria mutongoria wa bururi riambiriirie kiharo-ini kia Malinya gicigo-ini bunge kia Ikolomani, mucii gwa seneta wa kaunti yo Boni Halwale uria ukoretwo akihura thirikari na njira nene. Mutongoria wa bururi ni ariirie muingi matura-ini ma Hayega, Shinyalu, Muranda mbere ya kwariria muingi kiharo-ini kia Buhungu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Kimemia wa Mwangi.